Sač ili peka je poznati način pravljenja hrane na našim prostorima i možete praviti raznu vrstu hrane od pita preko hljebova i mesa ili krompira ili druge vrste povrća. Ovaj put sam se odlučio da pravim teletinu i krompir, pošto krompir i teletina zahtijevaju drugačije vrste i temperatura i dužine pečenja ili kuhanja, potrebno je da ispečete to dvoje ako je moguće posebno, ali evo u ovom slučaju sve pečemo zajedno, tako da pošto meso treba malo duže da ga ispečemo, onda ćemo meso staviti prije, a krompir ćemo staviti malo poslije tako da bude spremno da se krompir ne bi previše raskuhao. U ovom videu ja sam pravio krompir sa namjerom da se malo više kao raspadne, da ne bude previše pečeno, a reći ću vam kako možete da uradite i ukoliko želite da vam krompir bude reš pečen i da bude malo suhlje. Ovdje kod nas gdje mi živimo nema bukovine kao što ima u Bosni, pa stoga koristim ovo obično drvo koje nema toliko žara. Ugalj mi nekako nije autentičan, zato sam htio da koristim drvo. Ovdje ću malo nasuti vode do jedno pola tepsije nakon što smo nauljili i začinili meso. Znači meso možete staviti soli, bibera po želji, vegete, crvene paprike, znači što god volite. Namastite lijepo i stavite, ako je teletina nema potrebe da se stavlja u pajc, a bilo bi malo bolje kad bi se moglo ostaviti dan, dva u pajcu da bude još mekše, i onda naspijete prilike pola tepsije vode tako da to meso počne prvo malo da se kao raskuha, malo krčka da bi omekšalo i onda poslije dolazi do pečenja. Mislim da je to najbolji način do sada što sam pekao meso ovako u saču, je na taj način da se to malo prvo razmekša pa onda da se ispeče. Evo ovdje imam već dosta žari, mada ovo nije dovoljno, tako da ću dodati malo još vatri sa strane da bi se stvorila žar, da bi mogao još malo žari dodavati po potrebi. Na stalak samo stavite u tepsiju koja je spremna sa mesom i to ostavite pa jedno pola sata do sat, zavisi kakva vam je vatra. Nakon što se malo ispraksate, onda ne trebate uopšte dizati poklopac sa sača, tako da možda jednom ili dva put možete skinuti, a oni pravi profesionalci ne moraju nikako provjeravati ništa, oni to znaju odmah kad je gotovo. Evo ovako, znači stavimo to fino na vatru i onda stavimo poklopac na vrh i onda obruč oko toga koji drži žar na poklopcu. Sad, ja nisam imao puno žari i htio sam da malo krompir bude kao raskuhan na vrhu, tako da sam stavio sasvim malo žari na vrh. A vi poslije, nakon što budete dodavali krompir, možete staviti dosta više žari na poklopac, tako da bi se taj krompir brže ispekao i da bi bio reš pečen. Dakle, u ovom slučaju ovo što ja stavljam je sasvim dovoljno, jer ako stavite previše žari, onda će vam to sve brzo da izgori. Dakle, uzmemo žari ako imamo ispod ili sa strane i stavimo na vrh obruč. Sad već dolazimo do mjesta gdje dodajemo i ostatak povrća, to jest krompira. Evo, kao što vidite, meso je počelo već fino da se peče i tu se fino krčka u ovoj supi koja je se napravila. Možemo ga malo okrenuti. Eto, to je dovoljno tako da se ostavi, znači ne treba ne miješati, samo se ostavi gore i onda stavite poklopac na vrh. Ako hoćete malo dodate još gore žari ili još više ako imate, ako želite da bude taj krompir fino reš pečen, i onda ostavite još nekih pola sata do sat. Možete još provjeriti nakon nekih 20 minuta, samo da vidite da to nije počelo da gori. A evo vidite tu sa strane napravio sam još jednu drugu vatru, tako da imam žar spremno da dodam, jer već dole pri dnu ponestaje žar. To je skoro gotovo i nema se tu šta više ni da miješa, ni da okreće, ni da se dira. Evo vidite, ovdje već možete vidjeti da je meso pečeno i krompir je pečen, fino je malo reš na dnu, gore lijepo sočno, tako da ima svako ono što voli.
Eto, prijatno vam bilo, pa ako vam se svidi video, možete subscribe na kanal i možete lajkati video isto tako. Ako imate neki komentar, ostavite ga ispod videa. Sve najbolje.